Kadang day kasin kebenkong nagam taju kalin Mbappe menta kamit ban mi madan nagam ta Real Madrid klaim ke jingdon lang jong kineki laingut kirang lekai. Kata Rodrigo ubadon hakjing mensau, Jude Bellingham ubadon hakjing mensau, bad Vinicius ubasya suspend. Kumta kalin Mbappe menta kamit punya lekai kasin keban ningkong klaim ke jingdon lang jong kineki laingut kirang lekai ka klub Real Madrid. Hakabaka Real Madrid menta kamit kan sai kun persya ya ke Valencia kata hak porsi beji steng hak steng mit bat ka Real Madrid kadon kami ke jingjob menta kamit namar baka Barcelona kelatam sapon ya ke Real Madrid hadin baka Barcelona kelapan penlimno ya ke asdi Mallorca ne kamit dalai landot gol ukailin Mbappe ubalayo hadu arp ho arkol hak La Liga nagta ka Real Madrid kadba Lamine Yamal ka Barcelona batkum juru Lewandowski klayo march phokol Lamine Yamal si phokol bat kendai teliki assist khat kendai ka gol contribution kumta ka Real Madrid menta kamit kedon kampan job ka Valencia kenapa kan nyajan biang ka poin bat ka Barcelona ladakan job menta kamit kata kemud bekan saduna satang si poin ya ka Barcelona kadba ka Barcelona haka Copa del Rey semifinal kan ya kendu persya ya ka Atletico Madrid haka baka fast leg nang takani ka jilekai kan dei ka khatlai trik menta upnai Februari kadba ka second leg kan dei hadu ka South trik upnai March kadba ka Real Madrid kla deb limno haka Albacete dalai la Arkol nadu ka raw 16 kum taru ke jingye kun jong Real Madrid menta ka dei hak La Liga ban yukhu re ka trofi bat kum juru ke jingye le kadang dei hak Champion League hak ba hak Champion League ka hapne kun hak playoff knockout stage persya ka Benfica hak kat pratrik menta oplai Februari kum taru ke ka ban jaya ka Real Madrid menta ka mit hak jingye kai persya ka Valencia namaro kalin Mbappe marwai une kun klaim ke jingdon lang jong Vinicius Junior klaim ke jingdon lang jong Jude Bellingham bat klaim ke jingdon lang jong Rodrigo Kublai sebut